آرمانجا ریفورمن ارده لافریقا باشور چارەسەرکردنا زۆرداریە دیروکیە لە دەمێ کۆلەداریە کو ڕێ bi cûtiyarên reş pîst net hate dan bibne xudan yan zevî û şovan bi kerê bigirin. Peter ji heftê sedê ji erdên çandinê di destê cûtiyarên spî pîs daye û hikûmeta piştî serdemê nijadperestiyê sûzên serrastkirina zûrdariyê dabûn biriya dûbare lêkbelavkirina erdê çandinê û dest bi sergirtina erdê bêqerebû kirin. Di raporteka vê dawiyê ya kanala televîzyona Fox derbarê vê pirsê behsa tweeteka Serok Trump hate kirin ku daxwaz ji wezîrê derve kiriye pêdaçûn li ser erd û cûtiyarên Efrîka Başûr û dest bi sergirtina erdê û kuştina cûtiyaran biket. Bersiva rêberên siyasî yên Efrîka Başûr biles hat. جینوسایدکردنا سپیان vêrê nîne gotineka zor bê meعناye. Behsê komkujiya spiyan bête kirin komkujiya reşan li Amerîka heye. Trump hate gunehbarkirin bi girkirina hevrikiya nijadî li Efrîka Başûr û hindek dibêjin ev dabalê li serkêşên xwe dûr bêxet. Lê hindek ji welatiyên Efrîka Başûr dilxweş bûn bi tweeta Serok Trump. Em nihat zanin pêngavên hikûmeta me çi wêraniyeke. Me pêdivî bi hoşdariyeke ji civaka nêv netewî heye û bêjin ew di berjewendiya welat û abûriya wê de ye. Divê hizrekê di helwesta xwe de bikin. Di baweriya min de tweeta Trump destpêkeke zor baş e. Nexşa rîforman welatê Zimbabwe li bêr anî ku dest bi ser erdê hate girtin û zêdegavî bi ser cûtiyarên spî hate kirin û ev bû egera lawaziya berhem û pirsên aborî. Peyvdara Wîzareta Derve ya Amerîka li ser vê pirsê got rewşa Efrîka Başûr bi Zimbabwe hevber naête kirin. It may be easy for some to try to draw a comparison. رنگا بو هندگا صناهی بد هفبریه بکن. لجداهی مازن لویره هنه. لزیمبابوی حکومتی گواش لسر جواکا سویل دادنا. دزگهین راگهاندن گرتن و سیستم دادوری ویران کرن. لی اول افریقا باشور نبویه. هر وسا گود دست به سرگرتنا ارده بقربو افریقا باشور برو شاشتیه دبه. ام بردوام هاندانا دانستاندن با آشتی و روندگین. و اوه گرینگه و هلبت افریقا باشور جیوه یکی دکت. کار به دست وزارت دربه امریکا هوشداری داد که بجه کردن سیاست خراب و آلوزین سیاسی و جواکی و آبوری لافریقا باشور پیدا بکرد.